A da, pozdrav! Većina Clash Royale kartica je inspirisana iz pravog života i donekle izmijenjena, ali ovih nekoliko kartica koje ću vam danas predstaviti, bukvalno iste možete naći i u pravom životu. Prije početka videa zamolio bih vas da se malo udaljite od ekrana, te da desnicom puknete taj subscribe i onda lijevom nogom iz okreta zvonce pored subscribe-a i onda možemo rahat da krenemo. To bi bilo to u ovom videu, nadam se da ste uživali i do sljedećeg videa. Budite mi dobri.